abanye abantu banakho ukukhathazeka ukuthi kuzoclaimwa kanjani. Umuntu nomuntu ufanele azi ukuthi akukona ukuthi mhlawumbe uzoya e-HR uyogcwalisa ama-forms ngoba khumbula lento sifakiwe kuyona okusho ukuthi wonke umuntu uzongena kuyona. So awekho amaphepha kuzofanele uwagcwalise ukuze uclaim noma ufuna ukuthola le mali. Okwakho kungena kwi-app yaka-GEPF uzoyi-downloada wena ngamadatha akho ebese uya-withdrawa-ke usebenzisa i-app. Kufanele ube ne-smartphone ngoba mangabe unalolu hlobo lwefoni esilibiza ngobhobhobho-ke ngolimi lethu awuzukwazi ukuyisebenzisa ki-app. Kuzofanele uthole usizo-ke mangabe ukuthi awunayo i-app but uyadinga uku-withdraw ngokuthi uye ka-GEPF uyosizakala khona. Ngenxa yokuthi sibarekela ubugebengu abantu abakwazi ukuvele bathole usizo noma ilaphi. Kuzothatha isikhathi esingakanani? Bathi kufanele sazi ukuthi kuzothatha u-60 working days because remember lento izobe idingwa abantu abaningi okuchaza ukuthi umthamo uzobe omkhulu. Abantu bangayitshela makufika umhla ka-1 uzoclick uclaim bese kuyaprocesseka kanjalo. Intela kukhona intela la mangabe uyazi kumthetho wase-South Africa uma kukhona imali ozoyithola fanele idlule e-ofisini lentela. Intela kuzosetshenziswa lokho abakubiza ngokuthi marginal tax rate okuchaza ukuthi le mali le osuke uzoyiclaima noma le mali ozobe uyithathile embabhodweni akho leli lama-savings isuke izoyo-edwa lapha yandisa imali yakho le osuke uzobe uyihola ngenyanga okusho ukuthi izobe isikunyusela-ke imali le osuke uyikhokhela intela. Then bese kuba ukuthi imali awuzuyithola njengoba mhlawumbe uzothatha u-20,000 noma uzothatha u-30,000 abantu bangayitshela ukuthi bazoyithola leyo mali ingazange ithathwe intela. Then mangabe usukhokheliwe-ke leyo mali u-GEPF khona uhlela libizwa ngokuthi service reduction approach okuchaza ukuthi mangabe uke wayithatha imali yakho thina fanele wazi ukuthi sophinde sehlise i-service yakho okusho ukuthi imali yakho uzofika uyithathe kube mnandi uthi usuyithathile siphinde sikwehlisele i-service. Lokho siyanxusa abantu ukuthi bakwazi ngoba umuntu mayithatha imali angabe seyitshela ukuthi usesikemiwe mangabe sesehlisa i-service. Kubalekile ukuthi abantu bakwazi lokho ukuthi le mali yebo uzokwazi ukuyithatha but akusho ukuthi akukho lutho luzolahleka kuwena. Kuzoba khona luzolahleka njengokuthi i-service yakhe izonciphiswa ngokuthi uthathe imali. Ngoba phela kuya ngokuthi umuntu ukuphi notsho kusho ukuthi umholo wakho uyakhawunta nakhona ukuthi ubanjelwa malini njalo ngenyanga ku-pension.